ngiyababingelela abangcwele. Bongani wabanhlabathi eMpumalanga. Inkosi esiyakhele uShifu Nhlaba. Sifikile lapha siyoNhlabathi ukuphela kuka-Agasti. Safika kwathiwa asihambe siyothandaza lapha ekhaya lemphefumulo ngendlela okuthandazwa ngayo uma ufika. Ngithe mangifika sitimezile kwaba nento engishaya la esiphongweni. Ngeza ukuthi lento engishaya la esiphongweni akulona ibhungane noma isinambuzane. Ngethuka ngoba indaba ekhaya lomphefumulo bengingafuni ukuyizwa. Sesishayeke kakhulu kuvela abantu kuthiwa nango usebenza umsebenzi washembe siphuthume kuye kodwa inkinga iqhubeke. Kodwa kuthe mangishayele silwane ngeza ukuthi ngifike kwenye indawo ngicela ukuhlambuluka. Amen. Kuhambe sawenza umsebenzi walapha sase sibuyele emumva ekhaya. Sase silande ekhaya ukuthi sambe kanjani la ade siye khona. Sesibancane kuselethini ubaba usehambile ubaba esele nawe uyedwa. Semasikazela uma owayekhona endlini umakoti kabhuti omdala ukuthi sambe kanjani yini okufanele siyenze. Wayesethi baba omncane ngicela ukukhuluma kusho ukuthi lokwentela ikhambele lade lekhona kuyasebenza ngoba ngibone obaba abane bala ekhaya banikela ama-R2 banikela ama-R5 kuwe noyedwa kini ofika wanikela ngo-R5. Uthi ngithe ngisuka lapho ngabona iy'ngane zigcwele kuleli londo lelesihleli kulo. Wayesebikisa wathi le y'ngane ezikanje ngathi yini lokwathi le iy'ngane zaphuphuma. Uthi bezigcwelele londo lonke kwafika iy'ngane ey'philayo esila egcekeni zathatha babo abantwana ziyajabula ukuthi abantwana bethu sebabuyile. Kuthe mina ngelele ey'nsukwini sahlelile nokwafothe sasikhona la ukuthi mayiphela inyanga siyabuya ney'mbuzi sokubuya mayiphela inyanga kwase kuyagqoza ukuhlanganisa imali iy'mbuzi zangahlangana yadlula idate esasivumelene ngayo ukuthi sizoza la mina ngalahlekelwa u-40,000 ngoba ngiyikhiphile idate ukuthi siyeza la sasa sezi ngoba sikuthembi sonke egceleni. Kuthe kunjalo kwasuka isishingishange somoya endleleni encane kaMagwaza sakhuphukela ekhaya emsango safuke salimaza amalondo nendawo yakho isukile phezulu. Kuthe kunjalo ebusuku ngilele ngabona elondweni ekhaya sasifaka khona u-23 kudala ngabona isithunzi sedlula sendoda ngathi ngibuka ukuthi ngubani lona ngafika kungubaba uMdluli okade wahamba emhlabeni ngathi baba uMdluli wena ngoba wahamba nomfundisi ubekwa wathi Nhlabathi sasifaka u-23 kuleli londo. Ngathi Mdluli ngena ngaphakathi besibane ngamdlalela ngasasa sangena itekisi eliza la ekhaya lomphefumulo mina ngingashayeli nami ngibakhombisa indlela. Sema sezofika ekhaya lomphefumulo ngathi mina mfowethu Alfred le ndlela esasihamba ngayo kuqala ayibanga lule njengale namuhla. Vele izolo ebusuku masisongena singenanga indlela esangena ngayo. Ngithi lobe ngaba nayo nansi inkinga. Ngisema sengipakile imoto lapha ngaphesheya seyingenile inkonzo esandulelo ngiyabatshela le ngihamba nabo ukuthi umthetho walami unjani. Manje ngiyabuka kunomfundisi ngithi angisakwazi ukukhuluma wasenomfundisi umfundisi wazi umthetho wesonto. Ngiyacela uNkulunkulu akusele ngizule. Amen.